Happy Women's Day. සුබම සුබ කාන්තා දිනයක් වේවා. මේ පාර Women's Day එක මම සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ මෙයාලත් එක්ක. මම දැක්ක ස්ට්‍රෝං වුමන්ස් ලා තමයි මේ ඉන්නේ. මොකද ගෙදරත් ලස්සන කරලා මේ පරිසරයත් ලස්සන කරනවා. මම ඔයාට විශේෂ තෑග්ගක් දෙනවා කැමතිද? தமிழ்ல நான் சொல்லணும் இன்னைக்கு வந்து Women's Day. ஸோ அதனால நீங்க தான் நான் கண்ட ஒரு ஸ்ட்ராங் உமன்ஸ். ஸோ உங்களுக்காக நான் ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஒன்று தர போறேன். சந்தோஷமா? சந்தோஷம். To the depths of night, we find strength in shadows. We shine so bright. Each challenge faced, each victory won. Building paths where we once felt none. අපේ ලෝකෙ සමාන කරලා තියෙන මේ පොළව සමාන කරලා තියෙන්නේ කාන්තාවකට. ඒ කියන්නේ එච්චර දේවල් අපි දරා ගන්නවා. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා දරාගත්ත ලොකුම දුක මොකක්ද? දුක ඉතින් මේ පාරේ රස්සාව කරන එක තමයි ගොඩක් දුක. ඇත්තටම කියනවා නම්. ගොඩක් මාන්සි. දැන් මේක දුන්නට පස්සේ සතුටුයි මාන්සියක් ගියා. ගෙදර ගිය ගමන් බබාලා බලයි මෙච්චර දෙයක් හම්බුණා නේද කියලා. ඒකට මම කියනවා අර අපේ දුක තිබ්බ එක ඔක්කොම ඉවරුණා මේ විදිහට ලැබුණේ. நாங்க இருக்கிற இடத்துல தான் நல்லா கூட்டி நல்லா துப்புரவா வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சரி உதவி பண்ணணும் நினைச்சு என்ன சரி கொடுத்துட்டு போவாங்க. சிலவங்க அப்படி இல்லை, ஐயோ இவங்கள கண்டாலும் பிடிக்காது, நாங்கள் ஓரமாய் போகணும், இங்கே மேலுக்கு பட்டாலும் எங்களுக்கு அசதி சொல்லி அப்படி போகிற ஆட்களும் இருக்காங்க. ඔයා මේ රෝසමල වගේම ලස්සනයි. Thank you madam. ඉතින් මේ කාන්තා දිනේ දවසේ මම විතරක් නෙවෙයි අයිඩීල්ස් එක්ක එකතු වෙලා මම ඔයාට තෑග්ගක් දෙන්නයි හදන්නේ. සතුටුයි madam. වැඩි වැඩියෙන් ලැබෙන්න ඕන. අපි ගිහින් එන්න. ඉතින් අද මෙයාලා වගේම කාන්තා දිනේ දවසේ මේ ලෝකේ ඉන්න හැම කාන්තාවකගෙම හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඉවර වෙලා හැම දවසක්ම සතුටින් ඉන්න ලැබෙන්න කියලා අයිඩීල්ස්ත් එක්ක මම විශ් කරනවා. Happy Women's Day.